Hathara ria thiite guku ni ta ya millions za pesa. Ona ndingihota gutara ni mamilioni cigana tondu kundu guku ni kundu twendagia mirigo ya wholesale tunagusa retail na riu nono na right now ndingihota kumenya noga ta milioni kumia ta 5 guthie na iguru. Tuli arakaru ithuĩ twita kiama kia bururi gikonie mathoko ni tukoretwo tugicinirwo muno mathoko maitu na tugakorwo wira witu riu ona ni tukinyite handu ukahana tari kurwo ni hinya biu ni kuuruta tondu na riu ndaika eno nyumba ici ingi itanahia itigarite guku Gikomba tukire ni uhoro wa ona cio ciakitwo na mabati merigite kuhia na riu ndu ni uturigithitie tugwika atia tondu ta Gikomba icinagwo akuhi o mwaka maita meri matatu guo. Biashara nyingi guku turutaga na maroni ona right now tha ici uranyona ndi na maroni maingi muno nguite na ihinda tariri ona kuri haroni ona teno no thina kuoneka tondu ni murakiona uria kuhite guku ni mwaki ni munene muno. Thirikari ndiri undu ingigeria umireme aiko ni thia cumari kugira mikora kuo ndingituika ati undu uria umaremaga no gutuiria kiria gicinaga mathoko na kiria kihinyagiriria aruti a wira mathoko ti uhoro wa water point kundu guku gutiri ona imwe rirekirwo tukiuga andu guku ni mahota kuigira mastoma mao wega na kuyakira wega twikirwo a perimeter wall all around iria ingikorwo na gate igiri kana ithatu nigetha mundu ucio ungiuka guka gutunyarira na guku na njira ya gutucinira no tukorwo tukimunyita raithi no riu gutiri undu maugaga twathio no ngorwo ta gukwa dio twaragia mĩario ya muthemba ucio na turikagira na kuhatiri uterio turaterio naguo ni wega tuikare thi na togwe chairman euga na ministry yagiriire na county government na andu acio angi aria magiriire na nigetha tuone kihonia gia gutura tondu mutugo ni uthenia andu aitu ni ukumarwaria mirimu na ni ukurehe maundu matari mega thiini wa bururi. How comes a foreign country ndio inarinda Gikomba? Hawajai kuwa question even a single day and they are the security of the night. Waulizwe hii moto ilitokea wapi, iliendaje? Hawajai kuwa question even a single day. Mnashomekewa, mnalia, inaisha and after 3 months mnarudi kasi. Hiyo ndio imekuwa mtindo ya Gikomba. Kwani intelligence Kenya ni ya nini? Ama ni ya kurida wale wako nazo? Pendekezo letu ni serikali ikuje ijue ni nini inaendelea Gikomba. Hata sasa kuna mfumi inaendelea. Wakitaka kujua wataju na a foreign country itorewe Kenya. Si Kenya tujiridie mali yetu.